Ka National People's Youth Front NPYF jong ka wanar tiang blang kalapun kutno ya ka Sniawbhalang Dhar Pathfinder Program baningkong hawa jer dor bar hall ha kabala a jinghikai klem jingsiu ya kilai spa angot ki khynnah ki papen khre ek examen SSLC nakaleng ka umulong modam bat wa jer. Deputy Chief Minister ubak Sniawbhalang Dhar ubala donlang ha ni ka sngi penkun ula ai khublei ki lai spa ngot ki samla puli na kawai pa kawai ka center but ula ai khublei ru ikinohikai mathematics but science ki bala ai ka jingkar shan jongki habakren shaki khynnah puli uma Sniawbhalang Dhar ula ong bayak ni ka program ba shibanai kinthi lashna khnang na ka benta banyarap eki ban kieu ha ka jing puli but ula banjor ya ka jingdan kam bandan ka jing shania but ka jingkit khli ula kula ru baka jing beteng ne jing pen he ya ka program kan shong ha ka jingla jungi khynnah skul ha ki examen ki bansawan shwa kani u president ke NPYF udame chwa dhar ula pen bana ba onsa sam laptop shaki shiphongot ki khynnah puli ki bawan shakman katkom ka final result lasam ki tiar examen shabaro ki nonga shimbanta Kiway ki bayadan lang ha kani kasngi ki kenthop UMDC reforming san lamare u headmaster ka achievers higher secondary school shanki dami pale na modop center u secretary ka organizing committee careful gasa bachan ki war u bala ai ka jingkran pediang Myntoi wo ho yo extend yang ada orang no to de wo ho yo ke dengan kan jengwan handai kijikwa yo itu kamon deli su itu tento sini di mau kamon apa kita sudah kuat ini tak ada mian no kelam untuk ini nih bahaya orang kelam hero ya big student you ngong to once we you should be a self-confident student and a responsible leaders. But the man being self-responsible and self-confident, then you'll be nowhere. Ite by my experience. Ngahe por le exam class na nyo kanai. That's why they said many people fails because they try to copy other life question paper. They are yet to realize every person in this world has got his own question paper in life. You have to be self-confident. Small example. Our life so long is from here, you will judge you, won't read the one. Kodai chips emi, kodai dog emi, kodai dukan kot skul emi, kodai semua emi. Hawadai di kot mudi epi student untuk ikut yang botoi berkelan. Tambah kamu. Hawadai dok sentok ikinong bang. Hawadai yaki sebab diunuran untuk ikut aspor. Therefore, that is the meanings of a different life question part in his life. Iman ikam binong support, whether directly or indirectly. Kamta maka umeliupi. Ila kini program ini siaga kan muha kamu sijonga. Like climbing in terms of infrastructure, we are not enough, but at least we are almost up to the mark. Kalau tiga sekali dah biang ini orang kamta, hanjat pemisah gawilan per. Lepas yang sport sektor di raman di komisi orang pelajar man. Lepas ini letak di office blok di office bonjang di rap emi rap cakaman. Handai you to rap dunah go start. Takwa sekali lo lift na ako ayuan ni art per wakituan di komisi wakituan di district. Kata to kajing kuat kayo ma. Tahun lebih kami teriak kuat bi. Everything's become useless. Therefore, John was that even a right decision may be wrong if you decide too late.
Ibu sini kena skul dari experience kan? Po kelas 3 dong tak betul nang ekre amul melapai kelas 4 kan? Yobi, po kelas 4 rap sesuai gitu kayak kan dah kelas 5 ni, cuma terus nempat layap lah apa ni? Kita tahu human nature. Mana po kelas 9 yang kita seleksi ni, tahu yang boleh metik kau apa kan? Dan principal common juga kita. Mana po kelas 10 dari pas layap. Kini kata cak, hakim 11, 12 sudah ayat mana? Mana po itu high third division tahu lagi kelas lebih ada. Your life is finished. You see. Ngai por mulai sekolah duduk kelas KG, duduk kelas 6 ngau flop lah. Habai example. Kau aku lomos ada yang beli keberupa, kau aku beg ngau mit kau saat bayi obeg tiba kalau yo apa, orang driver rabi besar di por, ketindet nak ambil ni aku sidur. Apa yang teman? Tahari mak jeru baik. Kita tahu kan life yang nak till class 6. Nah mulai itu saja. Kita skor dalam tiada kau ambil udah. Handai di por tak ambil musnahnya. Kalau maya rupa kabai tenten yuan kibai pag orang kalau kuari pun konjo kelam dia itu kelam bela and that is wrong from charity. That's why only charities begin from home. Ngada experience yang pura itu, hai te por sui so korek korek. Ngada target tang yo so bau hidup yang tak so apa sama. Doya kelam tang yo kelas doy baik. Mana po kelas 6 nang ulai school Shillong kelas 7. Mana po kelas 7. Kicing kan student tipe bita jong ya ke geometry tip kan yang tip dia. Mana po Shillong yang just draw an angle of 90 degree and name it. Title ang tip. Simple kaptu na ulan ABC mo name it. R tu lagi jero yo title. Title po realize apa ya tu dengan miss ka basic. I am nowhere. Kelas 7 sedang lah tuition, sedang follow basic tu kelas 3, kelas 4 pun na. Tentu kelas 8 menekong bayo. Tang menekong bun sen di bayar habek bentuk di start di kliyo mai. Wayam rem ni to lah sekolah sesor datang kita gilok yang an baik. Kata em ko chalen. Di umur wong e bikin mo. Hagajing yo there is no excuse. The word success, you won't get it in the open market. You have to earn it. And the word difficulties does not mean impossible. You just have to work hard. Terlemek kamu lupa cakap tahu berkat tapi. Tadi dok dia ku yok belum yok betit bamen hab chat hab saya kopi. The word difficulties does not mean impossible. You just have to work hard. Bun sini kena skul hai polai skul yang itu do ya bagi betul yo cakap. Hangatan terus tu decide dengan stream di ko abi. Em gulai science, em gulai art, em gulai commerce so on. Hai ti por sedang ada dreams only. The actual dream is not the one you had when you sleep. The one which will give you a sleepless night. That is your actual dream. Kata tu kan dream ni kan guru. Iwan kan puyo yo kwa ni, tedu tiap kata sama dream yo. Utau mesti you pro which would create, which will lie down the sea. Itu tu aku dream ni bagaimana? Is that just a time pass only yang tu. The real dream is the one which make you sleepless in your life, which you have been fighting to attain your success in your future. Katu tu real dream yang pi. Kan mau mesti menggawi dari AI ke free tuition lah. Menjenguk dari pim ambil self responsibility. Empo cewon cuma remember kita clay. Kakau man kami bangayo rapsuk. Session le dayo. Pai ke nuksa kami nu dep yo bi. Ami ki political party ko im dukan iklam baisian bai. Diu borom itenai. Kata tai si politik kejan. Fail kena dai fail le kena sarkar. Teman pas
balik kena sorkar you leh. Om pada punya ini yang mana ada pandang yang lang chan lah biar kena you kena sorkar ni. Dan seorang buat kamu tu kami cepat nimber ya, ujung minggu man kasi media. Do jadi kau nak kena sorkar. Dan you be have tipi you tak kulam, you tak kulam. You know what is the beauty with the strong leader? The beauty with the strong leader is this. They always keeping helping others even they are struggling for themselves. How we are happy when you want ikam nu yalam talk in the Bengaluru. We want to share our responsible with you. Kani talk man iwo jo ami. Kani talk tak luti. Sekawin the beauty yung leader, strong leader. Kim jo pun gi bakalayo ki. Yang usah tu pun dah pi. Ne ba lo mak dah punya barayo simprai. We are waiting for you to realize for your own mistakes. And don't make this coming exam to realize by your own mistake. Make it happen. And you want to steal that seat which you have sit. It's your seat, not other seat. Not even your parents' seats. If you miss it, then you are the first loser in your own life. This is the beginning of your career. Class 10. Di bahasa Muslim full implemented NEP boy mem class 10 dalam Meghalaya. Yang pada 12. Tak ada yet to decide. Kani itu opportunity. Macam saya have one exam kena IP. Thau in Rusla no yo lima. Dan orang ni berhak mak ya. Pi gak ni ditingmak ayo lepang dah. Kedis kisah ngal short descriptive kan ni. Sawi kami kam tu nak hoy le exam tu nun tua. Ikat dari podang beje nak ada mana pun tingmak nak hasan mak. Dengan ni ba? Entip tahu lah. Teman dapat dengan kini kita how any bertai wo hoy na isa. Any bertai wo hoy la tangwang no. Now this is not the generation to do that. You think kini tak man baik experience lama. Dan kelam selama dah baik sekali meeting ngau siam sibet. Tasang bau so iti wong dan ni mut ko ini exam dawa. You should be a self-confident leader. You should be a responsible leader because you are the future leader of the state in the days to come. Now, like we are following the same course and the same textbook. Baik Meghalaya. Ini senai kon mahajon gua sa ko he oto yo bilai sa Bombay Delhi. Hani mom thoki kita kon ka jo. Yobi kani jo penduk jo kerban ba. Karkaman kali si mulai ni kena bukan yo ke bayi papalai kelas silong no drop out. Mana kelibih dah mana serong kau lah ke nombana. That is wrong. Ucem bi karkaman kan itu. Bagai ni drabuna at least last 10 years warok ke head of department ko pas na ke nombak bete. Umachan tu buye te. Aduh kita kampam pa perlu di sekretari cuman dia. Ko pas ke nombak bete. Ndu house ngam ngam te. Yo kujin sa pun sa. Ki kanduli purai kenam dong, kinam dong wan kinartiang lai wajar lai ki juai lai selong lai terdeli. Kita tu kerukom kata ni, kerukom. Manurok ko open bahala multi, ilau dam nak ko ai. Untuk serong. Ile yo bo markani penai skul cabar, manemla man yo kon ke exposure. Kamtam mayu yung ato heklam hindi. Kali kelam hindi kamu sin. Teman use ke teman yo. Tentu usaha yang berembita. At the end of the days, you are all equal. Mutta yo usap lagi sulah wasan pa wajar cerita utar tahu lidah no. Kamu sih teman lagi oto mau mana sarung chong mo. Mana sarung chong oto. Mi ko so mana sarung chong. Kenapa ulah chong tu mana? Orang biar mana sarung mo. Pun para ia peren dah tahu cuma kata ini. Ngau orang pi, hamdu saromi wadu MP. The man berkata, don't ever compare yourself, otherwise you will be the first mistake in this world.
Ham jo umrela kataya wa sab to goje go sab. Ketiya ulari uti no. Ham jo compare. Let it be compare be. The pakalag. Ya kan ko story wala ta dan tipika wala kana skul ba biche dega. Kam tu man bithe. Ham jo compare. Kan mo ba we are the fighter and we are the challengers. Tenete da kan mo de miat na. Kedia amai yo ida percang wai ni kala di kamu dua rak bentai kentam. Mongo ini jingeram I nakalem yo ngayo man bi go success in life. Tai ko ato ite. That is my intention. The kamu to yuluti jan hawanga em ngani jingmut de mesin go bahane bahatam. And I wish all the best you pass with to pass Bhabi with the flying colors in this exam to come. Thank you. Thank you very much.